Asi een research quadra aya na belastingverdragennetwerk die nos Islandang kamina ko eigenlijk nos noting een belastingverdragennetwerk. Lokaal ko tahopi stranje dorko Hollanda mis. Dus land mas grani dingen koninkrijk ting mas ko shing belastingverdragen. Anto een belastingverdrag lota hopi beneficio pa Islandang. Corsau den passado si hopi onderhandelingen con differente país, pero onderhandelingen no ha resultado den un belastingverdrag que awardo ratificar. Nos llega dus parte de Corsau llega más leu con Malta, pero se ha quedado pega den procedura na Den Haag. Pero para Aruba e para Sint Maarten, nothing nieuw movision ding banda caminda ko mita pensa ko ta gemiste kans pa sobra Islandang Aruba tambe ta focus agora que pero den pasata mi hopi riba turismo anto lota bompa wak otro sector nang caminda ko nos por stimular economia anto belastingverdrag ta undi sector nang ku lo porta hopi beneficial pa sobra bota demonstra ku bota willing bota commitment internationaal pa bo ting een samenwerking met otro país. Antorei buitenlandse investeerders nang lota mas interessa pa por invertir Aruba door de belastingverdrag nang sa adelanta kiko nantin ko paga na belasting. Kung nang winst, nang entrada lo worden belast. Dus per se wordt dat een zekerheid, delanta, plus bota laga saco, bota do mee internationaal. Un belastingverdrag é por baixo diferente terreno. É por baixo hasta over o terreno de deporte. Anto sobre beporting deporte, deportisten nang kuta biba na exterior, na buitenland. Anto ku lo porta interessa pa bing biba na Aruba, pero tambe artiesten nang kuta bing duna performing algo na Aruba, também depende boten ko paga belasting na Aruba plus nanti ko paga belasting também kamina nanta biba. Dus ora boten belastingverdrag, bota bisa te ore, oké, ding is situatie aqui, bota paga kamina bota biba, pero kamina ko bo asi performing act, dat doen nabo een vrijstelling of een tegemoetkoming. Dus bota paga menos belasting. Anto is het mas interessante te ore pa artista of deportista. Pero porta também negociante, buitenlandse investeerder, camina que biba, nos bisa que biba na Amerika, na Amerika botin nationaliteitsbegin, camina bisa, nota maak uit unda, bobij bota, doorko bota di Amerika sempre bota paga belasting na Amerika. Pero si Americano bini na Aruba, anto traga na Aruba também tá bisa, bota traga nanang, dus botin entrada aqui na Aruba, botin paga belasting. Dus persona aqui negociante que tem que pagar na Aruba e na Amerika. Dat dubbel. En dat is heel importante para botar belastingverdrag com, bijvoorbeeld Amerika, pero porta com Colômbia, com qualquer outro país, com Aruba tá assim negócio com ele. Met keer com noting bewustwording, conhecimento com belastingverdrag loopt porta interessante para Aruba. Dus de commissaris is zij. En dus si bo commissaris con negociar belastingverdrag een obstakel dat tamelijk ora ko boka di negociar belastingverdrag tem que worden ratificar na Den Haag via die Hollanda. En zo belasting dat een landsaangelegenheid is dat Aruba te decidi con kiko artikelen en kon worden stipula ding belastingverdrag, pero Hollanda tem que doen goedkeuring bekrachtiging. Dus Hollanda probeert hasi pregunta, precies die kon mostang hasi botsant in bepalingen aan aki. En toen met Amerika is zij dingen caso die belastingverdrag die Malta ko Corsau acera, dus zij ayega hopi leuke met kunang hasta firma verdrag, pero ela queda pega na Den Haag, pas obra voor die Den Haag, dus buitenlandse zaken hasi pregunta pa Corsau, en toen Corsau no a contesta. Dus op een tanya pregunta porta difícil, dus een paar minuten tabata hopi onduidelijk, die kon pregunta aan no a worden contesta. De mi onderzoek mi apapje ku verdragsonderhandelaars, en toen nanta bisa ku
ora que eu pergunto não bem nós está contestar, pero não tá bom bem com mais perguntas para nós. Então na Holanda, na buitenlandse zaken, dan ja, nós não tá raia e contesta. Dus ja, nós sinta waar dat ora we contestar. Dus não tem nenhum gente que tem regie também ding e processo para sorry para bekrachtiging para esse gikana para finalizar.